Hoofnuus vanaand. 'n Geregtelike doodsondersoek vind dat 5 individue strafregtelik vervolg moet word vir hulle rol in die Enyobeni-tragedie. 'n Groot en kragtige tifoon is op pad na die suidooste van Asië. En Jannik Sinner en Novak Djokovic is tans in 'n stryd gewikkel in die halfeindstryd van Wimbledon in die hoop om in die eindstryd teen Alexander Zverev te staan te kom. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Meer as 4 jaar nadat die Enyobeni kroegtragedie in Kugompo-stad die lewens van 21 jong mense geëis het, het die streekshof in Mdantsane bevind dat die slagoffers weens versmoring dood is. Dit is veroorsaak deur 'n oorvol kroeg tydens 'n partytjie in Junie 2022 waar leerlinge die einde van die eksamen gevier het. 'n Geregtelike doodsondersoek is in April 2024 van stapel gestuur, waar tydens 34 mense, insluitend die eienaars, verteenwoordigers van die provinsiale drankraad, die polisie en die metroraad getuig het. Die ondersoek moes onder meer bepaal wie vir die dood van die kinders aanspreeklik gehou moet word. In 'n waterskeidingsuitspraak het die hof bevind dat die sterftes die gevolg was van nalatigheid. Die hof het verder aanbeveel dat al 5 individue strafregtelik vervolg word vir hulle rol in die tragedie. The court finds that the death of the deceased persons was brought about by any act or omission prima facie involving or amounting to an offence on the part of the following people. Sergeant Tabi Sakonile of the South African Police Service stationed at Sinara Park Police Station. Ms. Voyogas Ndevu, the owner of Enyobeni Tavern. Mr. Siabulela Ndevu, the manager of Enyobeni Tavern. Ms. Tembi Sadiko, who at the time of the occurrence of the incident was employed as a bouncer at Enyobeni Tavern. And Zukulizane, a senior inspector at Eastern Cape Legal Board. Die families van die slagoffers sê hulle is hoopvol dat geregtigheid sal geskied. We know that this is not the end of the road, as we have now the NPA to take this baton forward and charge those who were held responsible for that criminally for that. Intussen sê die Oos-Kaapse Drankraad dat hy die bevindinge sal bestudeer. We do acknowledge what came out today, but we really need to find time to go through the findings and so that we can then know exactly what to do next. Die bevindinge van die geregtelike doodsondersoek sal nou na die nasionale vervolgingsgesag verwys word, wat sal besluit of vervolging ingestel moet word. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het getuienis aangehoor dat advokaat Andrea Johnson in haar voormalige amp as senior staatsaanklaer vir die nasionale vervolgingsgesag na bewering inligting oor 'n strafregtelike aanklag aan generaal-majoor Feroz Khan verskaf het die aand voordat hy 'n waarskuwingsverklaring sou aflê. Khan is intussen geskort as adjunkhoof van misdaadintelligensie. Dit is volgens getuie O wat in kamera getuig het. You call me general. No, don't shout at me. You call me general. You don't call me Khan. I'm not your friend. I'm your commander. Do not address me as Khan. Am I clear to you? Die klankgreep vorm deel van gebeure in 2018 toe 'n misdaadintelligensiebeampte brigadier Leonora Petle 'n strafregtelike klag van aanranding en intimidasie teen generaal-majoor Khan aanhange gemaak het. Khan het Petle na bewering verskeie kere met 'n pen gesteek wat verskeie beserings tot gevolg gehad het. Die inligting van die strafregtelike klag is deur 'n bron aan die joernalis Barry Bateman verskaf, wat dit aan advokaat Andrea Johnson op haar versoek gestuur het. Johnson het dit op haar beurt via getuie O deur middel van 'n private e-posadres aan Khan gestuur na bewering ter voorbereiding vir sy waarskuwingsverklaring. The female caller requested a personal email address and she complied. The colonel told us that the female caller told her that she would send her an email and the contents of the email must be given to General Khan, and thereafter the colonel must delete the email. Getuie O het getuig dat die Vanke se voormalige hoof, generaal Godfrey Lebian en advokaat Shamila Batoy
van advokaat Johnson se beweerde onbehoorlike gedrag ingelig is. The very same thing that we are accusing or saying Advocate Johnson did by supplying a person of interest with a copy of a docket to prepare himself and to prepare himself to make a statement to tailor the evidence that is there in the case docket. It's exactly the same what Advocate Petoy did to Advocate Johnson. I'm confident that the person I spoke to on General Khan's phone on 4 July was Advocate Johnson, and that she's the person who sent me the email, instructed me to give the contents of the email to General Khan and delete the email thereafter. I do not know if Advocate Johnson and General Khan have any connection other than the fact that General Khan and her husband work together. Die verhore duur voort. 'n Enorme en kragtige tifoon is op pad na 'n afgeleë eilandgroep in die suidweste van Japan. Daar is waarskuwings van gevaarlike toestande met hoë golwe, sterk wind en swaar reën. Tifoon Bawi sal na verwagting deur die noorde van Taiwan beweeg voordat dit verder na China se ooskus voortbeweeg. Dit is tans die sterkste storm van die jaar met 'n maksimum windsnelheid van 162 km/h. In sommige gebiede naby Japan se afgeleë Sakishima-eilande is skole en besighede reeds gesluit en talle vlugte gekanselleer. Daar word voorspel dat die tifoon teen Sondag sal verswak, maar steeds wind en reën meebring. Taiwan is op hoë gereedheid vir moontlike oorstromings en grondverskuiwings. Ons is net na die advertensiepause terug, bly by ons ingeskakel. Baie welkom terug. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het diegene gestream wat krities is oor die tydelike bevriesing van fondse van 69 probleemmunisipaliteite. Hy sê die munisipaliteite se geld is teruggehou omdat hulle nie hulle krediteure betaal of pensioenverpligtinge vir werknemers nakom nie. Volgens Godongwana sluit die munisipaliteite gewoonteoortreders in van die wet op munisipale finansiële bestuur. Godongwana sê die bevriesing van dese maand se fondse is nie 'n strafmaatreël nie, maar 'n poging tot gevolgbestuur. These municipalities owe 1.7 billion rand as at the end of February to pension funds. In other words, they deduct money from the employees of the municipality, but do not transfer that money to the pension fund. In other words, when the worker goes into pension, there's a problem in paying his or her pension fund. Volgens die minister het die tesourie steunprogramme vir munisipaliteite in nood, maar dat hulle hulp moet vra. Some municipalities who continually appear on the list. Then it means there's also not only non-compliance, but also the capacity issues. In those environments, through the Operation Vurendela approach, we're beginning to find ways of supporting them. Godongwana sê hervorming is nodig vir bestryding van 'n kultuur van wanbetaling in regeringsinstellings. If we look into these issues, some of them had got nothing to do with the equitable share. It has got to do with simple non-compliance and incompetence. There's no reason that somebody can deduct money from the employees and not transfer and complain about the equitable share. Where does equitable share come into this picture? Die minister sê nasionale regeringsdepartemente word tans ondersoek en die wat nie aan finansiële vereistes voldoen nie, kan aanmaningsbriewe verwag. Hopetown se Thembelihle munisipaliteit is een van 11 van die Noord-Kaap waarvan die befondsing opgeskort is as deel van die tesourie se sanksies teen munisipaliteite landwyd. Die munisipaliteit het 'n gekwalifiseerde auditverslag vir die 2023-24 boekjaar ontvang nadat hy sy begroting met 186% oorskry het. Byna die helfte van sy besteding is as vrugteloos en verkwistend geklassifiseer. Weens voorslepende swak dienslewering en fiskale chaos het die tesourie Julie befondsing van 11 Noord-Kaapse munisipaliteite teruggehou. Verlede jaar kon Thembelihle en Renosterberg weens dieselfde rede nie salarisse betaal nie, wat beklemtoon dat niks verander het nie. In our case, Treasury is unhappy about us not being able to pay our invoices within 30 days. In particular, they were unhappy about
the fact that we owe the pension fund. We had to then demonstrate to them that we have an agreement in place with the pension fund. We did have a previous one that was honoured. It came to an end on the 31st of March. So we then had to enter into a new one which was done in June. Kenners is ten gunste van die tesourie se besluit en meen dit sal sake by munisipaliteite verbeter en inwoners se behoeftes eers te stel. All comes down to leadership. I think ethical and accountable leadership. If you've got a mayor who is interested in the job, then you have good performance. If you have a competent manager that is willing to say no to the mayor or to the executive and to stand up, then you have progress. Intussen sê die Thembelihle munisipaliteit, hy werk onverpoost om sy sake in orde te kry. Die stad ouditeur-generaal se ongekwalifiseerde auditopinie vir die stad Kaapstad het die metro se reg om te spog weggeneem. Die metro het vir die afgelope 3 jaar skoon audits ontvang. Die bevindinge hou verband met verkryging en kontrakbestuur. Die OG se bevindings berus op 3 aspekte: finansiële state, nakoming van wette en regulasies en die verslag wat verband hou met vooraf bepaalde oogmerke. 'n Skoon audit dui daarop dat geen kwessies in enige van die 3 aspekte was nie. 'n Ongekwalifiseerde audit dui onder meer op kwessies rondom nakoming van wette en regulasies. Die stad se finansiële state is egter steeds gesond. Die vindings is so klein. Niks van hulle het enige iets te doen met geld in die stad. Dit gaan net oor dokumente en prosesse. En so ek is nie regtig te bekommerd daaroor nie. Ek dink ons sal voortgaan en daai klein foutjies regmaak. En die belangrike punt is dat Kaapstad al 20 jaar agter mekaar ongekwalifiseerde audits gekry het en Kaapenaars kan veilig voel of hulle kan rustig voel dat hulle geld goed gespandeer is in hierdie stad met integriteit. 'n Kenner sê interne prosesse moet nou volg. There will be a check on themselves that what has happened, why did it happen, and certain consequences would happen from that. It is also something that would be prescribed to them as the appropriate consequence management should actually take place with regard to what has happened. So we do hope that that is going to happen and would most likely happen internally. And whether or not they would share that information from a transparency perspective, that they would have to decide. But definitely internally, consequence management would need to take place. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. Te midde van die Johannesburg metro se pogings om munisipale wetgewing toe te pas en onwettige handel in die middestad te bekamp, het verskeie gemeenskapsorganisasies hande gevat met private ondernemings en die plaaslike regering om die stad skoner en veiliger te maak. Die Johannesburg se middestad vennootskap fokus op skoonmaakprosesse, werkskepping en om openbare ruimtes soos parke te beveilig. Die Johannesburg Middestad Vennootskap wil 'n veiliger en skoner stad verseker wat inklusiwiteit sal bevorder. Een van die organisasies wat betrokke is Clean City South Africa. The projects that we are working on is particular here in the inner city, which is street sweeping, litter picking and cleaning different parts of the city, from the metro center to Hillbrow to right inside like in the High Court, those spaces where there's a lot of feet. Van die organisasies gebruik sport om 'n gevoel van eenheid te kweek en om werkloosheid te takel. One thing that Nelson Mandela once said, he said sport has the power to bring about change. So through the use of sport is that we are able to address social issues within the community in the city of Johannesburg. So what I mean about that, we're able to address social issues such as unemployment through the SAFE program that we are in, which stands for Social Employment Fund. So we address issues like unemployment. So we hire coaches whereby we give them an opportunity to showcase their skills. These solar panels are right here on the walkable network. We are on Gandhi Square, which is where the walkable network forms an upside-down T in the inner city, along Main Street and along Joubert Street going into Rissik Street. Now, the walkable network is important because if we can do
a whole number of projects by the JICP, by our partners, by the city improvement districts. If they all work together, it will bring the private sector back. It will be more investment into housing, into shops, into restaurants and other urban amenities. So if we have street lights and we're also cleaning here, we're also fixing things, we are planting trees, when that works together, that is what we need. Daar word gehoop dat 'n beduidende verandering in die middestad die gemeenskap, ondernemings en die regering byeen sal bring. En nou vir die markaanwysers, soos om 5 uur met die sluiting van die JSE. Ons is net hierna terug met die sport en die weer, bly by ons ingeskakel. En met 'n paar tegniese probleme sluit ons die aand af en dit is dan waar ons jou vanaand groet. Ons wens jou 'n heerlike, 'n veilige en 'n wonderlike naweek toe. Mooi aand verder. Totsiens. Dis tyd vir weer. Goeienaand. Hartlik welkom. Vandag 'n 30% kans vir reën langs die Suidweskus, die Ooskus en dan ook die kus van KwaZulu-Natal. Andersins bewolkte toestande en mooi weer in die res van die land. Vir môre sien ons daar is 'n 60% kans vir reën steeds langs die kus van KwaZulu-Natal, die Ooskus. Dan sien ons ook miskolle môreoggend langs die kus van KwaZulu-Natal en dan ook langs die Weskus. Vir môre is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van KwaZulu-Natal. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, Johannesburg 4:18, Carletonville 'n minimum van 3 en dan Springs het 'n minimum van 4 en 'n maksimum 18. Limpopo, mooi weer en sonnig in die provinsie. Lephalale 'n maksimum van 28, Polokwane en Messina albei 'n maksimum van 25. In Mpumalanga, Ermelo 320, Imalahleni 'n maksimum van 19 en Mashishing 518. KwaZulu-Natal, enkele buie en donderbuie, Vryheid 'n minimum van 9, Ulundi 1120 en dan Kokstad 'n minimum van 5. In die Oos-Kaap, KwaNoJoli 813, Robert Sebokwe Dorp 512 en Mthatha het dan 'n maksimum van 14. In die Wes-Kaap, Oudtshoorn 818, Riversdal 819 en dan Woester 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 21. In die Noord-Kaap, De Aar 417, Kimberley 'n maksimum van 19 en Appington 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 20 in Vrystaat. Botawil 320, Bloemfontein 'n maksimum van 18 en Bethlehem 'n maksimum van 16. Ten slotte Noordwes, Ottosdal 319 en dan Mahikeng het 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 20. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.